Sono mwancho mugenda boygo mwancho muterere ndotsenga kideka nigo chiko myaka 30 cya butukire 50 ese cya butukire igoro ye chinsa irenge chinsa isano na ibiri cyabono mubaso ekine cya Africa ya moja. By the way mna butama denga tuwe kila nsema ya story yango tokora nsema ya YouTube yomunyoka nsema ya YouTube na on the live nsema ya YouTube na on the live kindly minyoka roro. Asante sana inumwa tenda nchi murenji tinda nyora ranchi unita sterne mekona hata na video you are so simba like that na atigire awe. Asante sana Dennis Zadok hata na Dennis Zadok kama Kenya. Hello, asante sana umenipamba sana leo stoki hapa mko sawa. Asante sana kindly video display for me. Asante sana tima dinga kaimwa genda bochia. Asante sana na aji na inunda jiboro manyete jetinda enda ranchi aega ki otole tire ara asante sana na kutumia asante sana asante sana asenchirenga mune yo mwancho muri na boygo mwancho mutegerere nyoranga to ikasensemo ya story yangu niyo toka nsemo ya YouTube twenda ro live twalika jumbe chaitaro ikasensemo ya YouTube no live. By the way I'm live nsemo ya YouTube nyoka ro tikambo bekire link igabwa sensemo ya live nyoka ro muntigere ujumbe jaino aroro ndeto munyoka muntigere ujumbe jaino nsemo ya Facebook I mean YouTube yakora YouTube no live ugalia AGR News mbanga nitazi nsema ya YouTube ntabingo present nsema ya YouTube nikire ujumba nsema ya YouTube mbanga nitazi nsema ya YouTube to kwandenga nereka ya kidogo nganireka iganda nchero chenga na vera chenyore nganira ndo chenga na vera chenyore mwancho muri na boygo mwancho mutegerere ikanga nsema ya YouTube no ndegale live no nsema ya YouTube live ntabingo present nsema ya YouTube baro bakuburinga kama ntoko nyora nsema ya YouTube nsema ya YouTube nyora boitera AGR News yani AGR News tunabako likaba ku Global Radio na pori likaba bora sare ready ko ready ko mtoli live igo mwancho muri na boygo mwancho mutegerere nyoka nsema ya YouTube ngo kanito roto ko rumuro bindo jidega chategere ndu batange wana hawa ndu batange nsere ya mengima tukura aralia mangana aturalia mangana kidogo. We have like 1 hour by the way. Ukora kwana mangana kidogo. Timatia sebagenda timaisemo agenda kochia. Timaisemo abelda mukyuto bagenda kochia. Mbaita sensemo ya YouTube bwangu. Kontene kitoko le bintenga nereke muronare ke goteto mo konya. Urotine ke gete topo konya. Nyuranga ko kansema ya YouTube ntabi no orenya kubango ko represent bwangu ntenga waikira ro. Link na bana bekira nsema ya YouTube I mean Facebook akorukuna hello ata hello afa great afternoon say hi to my mom Ali Somuya abuna nsema ya YouTube mbanga inteka ndili mnyoka nsema ya YouTube nsema ya YouTube atinega George niko ndani na kwa nsema ya YouTube mnyoka YouTube link na bana bekira mbanga nsema ya YouTube nyako to kwa na senchera beneke mu mwancho muligerere nabo igo mwancho motegerere bwaba gusi Global Radio. Leonika umwenga ushafika para. Asante sana YouTube kwa tonyara wetera AGR News usaba gusi Global Radio ndikira ujumbe yao gabu nonda nyora senchera ya beneki. By the way we have a story now tabinga I have a story here na tetoje kwanire na ndo chenga eneo ya gertana nche bintu bikansamba alia metena ruro mugano na mwegure bya Mariana Nyanchira. Asante sana president ushafika pale young millionaire nishakuona ndani kutoka jinsi ya machado Katara. Asante sana my friend abana mwanchi tabantu bali aba ikira nsema ya YouTube. By the way karibu sana mami, karibu sana dadi, mshafika upande wa YouTube ndimo ngirwa majeta ndinga na umurato karoro jambo litakurangirirwa. Asante sana mshafika upande wa YouTube ngoyo oyakoro kuno oyongoyo akoro kuna Leonica umwenga na akoro Mary Nyanchama na akoro. Asante sana millionaire George nishakuona. Asante sana upande wa YouTube ndoto mwekira ro, karibu sana kindly like subscribe mbanga nsema ya YouTube. Kuna story nataka tuchangie kidogo, tusungumze kidogo, na tafadhali msiniwekee ujumbe upande wa Facebook kwa sababu nikishaingia upande wa YouTube message ama ujumbe za YouTube zinaniani za Facebook zinanipeanga shida kusoma. Hivyo kindly ukishafika pale niambie ushafika upande wa YouTube, niambie tu present. Asante sana, niambie present. Asante sana Delvin Kirubo nimekuona. Asante sana mkiuti nishawaona pale. These are my sweethearts, these are my real people, ndaleta maje ndasiba machangerra narotenda eta mache ndasiba tati ngoma
Iko ntabi present Edam Cute nishakuona pale. Akuru kuna Young Millionaire nishakuona pale. Asante sana. Upande wa YouTube kindly tupate kupitia AGR News. AGR News. Kuna link nimewekea hapo. Naomi tafadhali. Kuna link nimewekea hapo. Tumia hiyo link. Ingia upande wa YouTube tuweze kusungumza kwa pamoja. Matendo bantaba yana mutayo tinjo. I treasure you by the way. Naopenda sana and you know that. I'm very happy that you know that. Unajua hiyo kwamba mimi nawapenda na nawaenzi. Tuenzi bitu hayaitero. Unataka yotara hayaitera by the way. Unataka yotara hayaitera nonya. Senchirenga mune yomu anchu murigale bagainda yo sensema ya YouTube bagainda sensema ya YouTube asante sana bagainda sensema ya YouTube ndai present mkishafika pale niambie present Judy antenga na kwa say application itakuwa kusigilo bado nasikiza. Asante sana Judy. Bora nyamo nishakuomba kindly dipola yendo bako ranke linga. Enda sema ya YouTube because I'm waiting for you there. So wancha kwa I'm just pleading with you. Fika upande wa YouTube niambie present na ningoma mwekira roro. There is a story ya ningependa tuweze kushare kwa pamoja. Dorvin nimekuona, asante sana, karibu nyumbani. Ezina nishakuona pale, karibu nyumbani. Asante sana. Kindly nimekuona sema ya YouTube ndai present. Ashre nimekuona kindly akina Josephat Orina kindly tafadhali. Tumia hiyo link tuingie upande wa YouTube kwa story ya sema ya YouTube na AGR News. Tunataka toko sanga senchira bene kima tafadhali. Kwa sababu mkishaandika ujumbe upande wa Facebook sitaziona, sitasoma. Na ndeti nkoko okay ndere kusoma ujumbe cha ino. Ngora obe sana. Weka YouTube ntabi present. Ngosoma ikamanga wasoira roro. Ntabi present upande wa YouTube mbonge my enemy. Lunch yako baada haijafika. Lunch ya mbonge na mimi haijafika. Nashindwa mbona haijafika. Asa kokote pale ambapo unaniangalia nimeweka link. Kindly fuata hiyo link. Ili uweze kuingia upande wa YouTube tuweze kusungumza kwa pamoja. Mbuyoma tukwane rase elio gelimo. Yo kwa na abana abamo. Twasanga kuna abantu abamo. Igo andonsi asimondi gete na bekile link. Wati link ito ngada sema ya YouTube. Tukwane ngane rega kidogo igatorrenga na kitoko lebintu mate n'abantu abesa. And you know that. Jeremiah Orina ontire ongiranienka. Na kokotero korasembea. By the way, I am very much on Tayotara Yetera. Mwana watani nimekuona, Alice Nyabata nimekuona. So there is a story here, and it's a very touching story. And I felt like ngambia toje share kwa pamoja ili tuweze kutoa maoni. Kuna jamaa mmoja hapa ananiambia kwamba ashaoa. Ni mtu ameoa takriban miaka 5 ambayo imeisha. Miaka 5 ambayo imeisha si miaka michache. Kukaa kwa ndoa kwa miaka 5 si miaka michache. Kukaa kwa ndoa miaka 5 si miaka michache. Amezaa pala na watoto. Lakini anasema kwamba kitu kidogo at least kulipa mahari kumletea shida. Waka na chombe dawari kumletea shida kidogo. Na jambo hili nimeona likizungumziwa mahali, sijui jamaa alikuwa ana shida sana. Amesema kwamba ili jambo limemsumbua sana kiakili. Anasema kwamba ana familia wamekaa kwa ndoa kwa miaka 5, lakini sasa anasema kwamba amelemewa kidogo katika upande wa kulipa mahari kwa sababu wazazi wa msichana wanamsumbua kidogo. Wataitaka ne enibo. Akane dowry ama alipe mahari.
Sasa anasema kwamba afanyeje? Anasema kwamba anataka kuchangisha. Anataka kuchangisha yake mchango pale ili watu wamchangie pesa aweze kulipa kama mahari. Swali lake ni je, kuchangisha pesa ili kuweza kulipa kama mahari ni vema? Ni vizuri? Edam Kyoto ya Tere Twensi. Nimetumia ile lugha ambayo kila mtu anaielewa. Kuna huyu jamaa anasema kwamba ameoa, amekaa kwa ndoa kama miaka 5 hivi. Ana mke, ana watoto, lakini wazazi wa mke wake wameanza kumsumbua kidogo, wanamsugua kidogo kwamba aweze kulipa mahari. Ameshukua msichana wao kwa takriban miaka 5 na anaomba kwamba waeze, ama huyu jamaa aweze kujisukuma ama aweze kujisatiti, aweze at least kulipa mahari. Sasa swali lake ni je, ni vyema aweze kuchangisha? Kwa sababu anasema kwamba kazi yake haiko stable, ni mtu ambaye anapata kipato cha chini na anaomba kwamba aweze kufanya mchango kidogo ili aweze kulipa mahari. Ndo asomo nkwano uyo mora sebinyoro abantu mbaro bawo changa chibesa ili bakana asenyo bune dawo riko se chiombe sebinyoro beno nkorra mole na WhatsApp groups ambazo mnae kwangwa mtu anayeko kwa WhatsApp group kwanza aweze kuchanga pesa ili aweze kulipa kama mahari. Kenya amefanya harusi, sijui kuna siku amesema hapa kwamba amefanya harusi, sijui kama alikuwa anatupima akili ama amefanya harusi ya kweli. Kenya Zadak tamuita hapa atuambie kwamba ni vyema, ni vizuri kuchangisha pesa saa kulipa kama dari. Sijui kuna siku ametuambia kwamba alifanya harusi, sijui ilikuwa porojo, sijui ilikuwa ukweli. Anasema apewe kiti, sijui acha nimsogea kidogo. Naomba producer akuja kutengeneza hii kamera kidogo kwa sababu Kenya ngwa nara ate banga atake ene senior mwa discuss yo ntoli senior to komenya discussion ntoli senior ma tabia sarabia abantu bako tuara Yes. And discussion when to be simple, transparent and honest for you. Ko na tele mtu bigo charong yango temo Kenya ntoli tabia sarabia tingo triki yana dio komenya Absolutely. cha kanya kwa belia abantu my friend, you cannot Na man. you cannot alo kwa ndenga nena transema ya story yangu. Yes. Mo sai nara wante binga ga kimono ba getutu Travera senyo for the last 5 good years. Yes. Ote banga asipo kumabwa mumitire kidogo. Na nyoma to murugi obeire for 5 years babata abana babere lakini abo ndo murugi wa mutainga ga ki kabukende. Okay. Ono tutaite ndenyo utwakire ngambu yo koto okini ndo musabati ko nolera abana na ndesi mo ikire ndo chingo ngandara mole. Ono tungo ko tatole nko enda tole tanyolera kende. Usawo ye kasi is not that stable. Ote bega si ayene ria mkono, kasi ya mkono. Inoma you have atora aso ma tuna jana aso atora aso. I'm very much sure atora aso. Na kwa ndio mchanga Atato katika. Mchana aso ile natarugusi. Yes. Ona atora aso. Ona one asla. One asla. Korega si atanga aki akuburi ngambu yera abe. Koro mochango nakaneni hiyo. Na utari gotora te rumu royo ebinyoro gari asokurunga roko beku WhatsApp rumu ngomo Kenya so ato akane dawari so ase group yeto akane dawari ebinyoro gari abantongo baro mochango bakane dawari. Does it make sense to you? Is it good? Okay. Igoli swali lya ndiringa ki ya abantu gochangirwa kibesa akana chyo akonyo monta kane chyo simple, transparent. Number 1. Ponya mere marina arume ase chinkoro che Nduka iga nduka tumana kwa bere uliyo kukwanga ndika kwanga lakini kwata banga simple and transparent and honest. Okay. Point number 1. Katika producer yako to ketro sire kamera ujando chende nia lakini mbuja the point etangani okugoyo konyo muri ngo konyomeru onya nayo konyo mataria yo konyo nje konyoma umukungoyo karago chabu ngago chakoma bwa bantu bonse gosago chakoma haki konyoma kuna bantu konyomera sana. Okay. Which kind of question are you asking, my friend? Mwana kile kigwangira na iri buya ekero ago chakoba mukungu waye bwe nando se maski gangereza kabisa ekerago chakoba umukungu ugo ayebweka. Yes. Number 1 ekero go ikirichika kicho konyoma igo konyoma ibintu biro kwenta kurigereria are you able beat umusubati yokoreta na watu musubati na watu jana watu musubati ndagata mu manyete ekero tabwate nibo point ya kabiri manyete ise kunyarekana nga subati nanyo mire nyiro mochi no ni miaka 20 onye tarakaniru ugabasete meaning ngataranyo
wikuri kichibesa yoko nyuma wakane chiombe actually nako days na liko rebinto ba wakana pole pole jena akarte 6 I remember lakini rero korangu wakana bali paka 2 onda kwa mo gote binga ninche nko echine iko kwara akani actually wakane yemo tayari iko kwara akani so teri buya guchangisha abantu chibesa ngonyo mbere ekero wikire myaka yoko nyuma ikichibesa ore chiombe oendo wakane otherwise ko chago chayura sama tukagocha iko bia sabe ochanga mbio ya ikingo chanda ko kwereza ndike ntukitabu lekemo na ranga ndo chingiro cha myaka ya ndenyo kajidwa kiroko makwera na ase embe omwancho murigere abago mwancho mutegerere machani wao sono mwancho murigenda boigo mwancho mutegereri ono tuhanga na kiyarenge bono konyora sene ikeire yes ekero konyomo mukungu no yogo chakoba ekero kwa ikiri chinka kichoko nyoma ligichi bese chisane oendo akanero mukungu ache gusubira chianga ache gukorugera na bintu binda kwa na bane ko rakiki agera kwa monyo ono mukenya tena akabori imbu ati bintu bintu mbira smile gaki yes ebaibuli bansumbuire bono ake mukenya to kon support yo ngeno ne chiru komi ngena ngana chombe nabongo support friend yende ko support ko nyene kumoja ko self ingo beka muchango likondo garia tebya bantu bo mubeke nyoronga ya gaki ebintu byangangire mu Kenya karuwe pound yo yaru 50 yo yaru 200 toro leta bantu the moment yo changisha bantu God forbid ayambura kwa kolire nyanga lakini akaro gwete baro kwisi yo tu achangira akanyomera ngento kisaide na berego ayabono Togo cha kwataba ngwa nyombe te kwa nyombe retigwe abuno yete rigo soere ikomono muchando rogochira abuno muchando gochira mai tingo mwancho murigenda boigo mwancho mutegereri mukenya atanga byasare bitakoriki yo mukenya atanga byasare byo mangana ngokoro muchango kwanya uchango ndo nyako dio muchangiro mukenya yenga twachangira abange nande oisikorigeria abantu bagochangiro bono twensi tubwate neba nintu actually we are struggling yes kuri kichibesa yes lakini anena abantu bagochangirwa usangira umuntu ikire myaka 30 ataranyoma lakini usangi no mete kanisa sana magana youths no ale akogenda chikamburiechi ebitebyo usenga kibako biroka paka olemewa kabisa ndo taipasta ngaki wali wancho mborire bashirika ba mito ban support nkore yangi kaikiri myaka 35 because we got 36 years to go nyoma iko kwebiri matako kana banta bari kwanza mata nkukwana bakangu manganya bata 36 years ujiro actually the moment you got 35 36 years mino ko 36 to go nyoma because yako ranga faida tena moswadi na moswadi taina baswadi bado ngedeke ko applied both sides ora nyore ko 36 ko chigoro ndiriani oli una kitokoro ko oli chau ya ujire because no ana baswadi alele kero ko ikire myaka 30 barabona ntoriko gana 35 kero ko ikire 30 uchokonyoro muntu mugotereninga egeto konyomera kongo because no gwetanga ta boimo ko muntu already yo ngo waitire myaka ngoma pema mbio minute mapema mbia jamara de kimbwata 24 years 16 October nyangi wa korte ngwa changere twe ekina kina ko tabinga ki the moment yo make mistake yo changere ba ko ta ngo moisi ntu tu monyomere tu tu mochangere bona tinta ki yo no chonyo ndeka oseka ko chekimoka auto kuboli because ko ta kese ntu amore ta 20 bona aire rais vai tu amare ta kila ta ba ki yo no kwa bantu bonse rais mwancho mulina wego mwancho mutegena tenga to ndikero jumbe asensema ya Facebook ya Facebook jumbe nzira ati manyinga mara bya kuri Facebook jumbe chinyinge kaindi liaso kwanja kwa ino
aso wanja kwa ino ndikire ujumbe asensemo ya YouTube ndikire ujumbe asensemo ya YouTube kwa link na una bekire gabo ndikire ujumbe asensemo ya YouTube aso wanja kwa ino ekogera Facebook na beka ndatero muchando kidogo basomaji ujumbe jaino YouTube na bintu birinia aha Amokenya ana mundomi Tinambo challenge simina igoira 0753 241889 0753241889 abona sensema ya Airtel Safaricom 0708585375 abona sensema ya Safaricom na bokunga kire sensema ya WhatsApp na bokondikira ujumbe ya ro 0716059823 nikirango ujumbe ya sensema ya WhatsApp 0716059823 from Kenya tanga kuchangirwa yasene bitabugati ngatotara nga kuchanga bachibese kwa mawakane nyi chiombe ko wakane dawa liko chinga kale so mochi binde biro cha buya mokenya tanga it's not advisable ekwera kale maskani gago chabura senyom kuri sababu chiaye matinga ayo sokora kwao ya kokoro mochango ko so changisha chibesa ochiwakane ro mukungu Kuri yaba ibuli gosaba obokonyi obwali asonyoma ikire kibono tete kwire nikyo moelio ide ngoti gogendere no moro ubutagete nkuira ndiri korengana asolio akaneirwe gosolio tarakanirwe oyo tara tukwanda bono tarakanirwe oyo tatakanirwe oyo tagetakanirwe bono yo yaba ibuli batata bakanwe igono como prepare psychologically abo mwango aliye eniba ira sabu siti musubati kora baromba mukine ti nyetichi reps chine usanginga hata waisi kusangira montaga tabanga tete ko nyombo gosembo indi twatia gwaka awakanirwe lakini ga Kenya ba Africa into tobwete gwakana iko bako mu prepare psychologically ngaki ebwebete karo ko sabwebese ebwebete hata waisi no nyambali ba kanete aboko sometimes naboko kole sukari kuchia solu siti musuba advisable naye tobasa kweba waba ibuli bao esukari ngakoko nyomire never forget to give your parents the bread they may need in life maita bantu bali bagosoma ebuku semboke ka kusema tureka interpretation nere kwa tumuchana ebuku ngota yabereka ki barababire mbachamo babigeteke ekemo abono karwa ajira mbona musubati yo ngwebira abayiboli ise tomenyete to receive cases of blessings from our supreme being sinema the moment you kolera na maliko tali maliko teba commandments because ngokwana commandment na yanga abayiboli we kama bazike enda abana na umugo sika ko chisali se kosoma eko teba kana na abayiboli mo basa ko konsera abana muri abayise ko bagayichi babeyi mata bantu bakosomera gati batigero so igetora leko ko teba ngaki kolera abayiboli bosi amaya baba bao baba so baba swati igenteke na tutu commentain dignity respect lakini kubaye gento lakini dalie naro 5324188907532188 tena nasoma ujumbe asema ya WhatsApp barabara kile ujumbe jawazi sema ya WhatsApp na watengana bonga kiresimi 0753241889 namba studio mwenye manyete asema ya WhatsApp 0716059823 akoro kuna Edwin atamata present akoro kuna Eunice keba gotebaiga salimia mo Kenya kwa nigwe asante baba Young millionaire na kulipa sio lazima, bora wanakaa maisha poa na bibi yake bila kusumbua bibi kuchangia ama kuchangisha pesa. Lakini kera gocha gukwa ngota yabale magoto omo isubati bintu tochigotinde kabisa. Sike ndeka nange ngo ikwa ani nene wotwa kane ikobone banga mapema mbi. So nyuma to zara ruara ocha kutuchangisha. Mori bitota na president akoro kuna Mary Nyanchira tena inche na candidate P teko nyalika na tanga kuna mambo ya kuchangisha. Akoro kuna young millionaire na I can't contribute for that on my side. Okanire ikobona for self defense mechanisms. Mori bitota na mie wakati nilifanya harusi nilichangiwa 2.5 million kwani nilifanya mbaya ama uko umejua kama umekosea. Sasa numanye tena wale kebeke lioko korota manyeti actually tuko bari kwa mabe igono lakini kana ko reke beke kia mwene nunga tigankole mano sabu kwa bari kwa bero igono mbuba kolete alibobe ngakina pura sakine tabwate but respect tay ase community Ansana Mori Mtundo zengwa roast 2.5 asante sana. Rupa Isabrata na akihitaji achangiwe pesa ya kulipa mali na mtoto akienda secondary atachangiza watu Kenya mzima. Atayanga ni wataki. Akio ina room yoyo. Igaye ne naro yawo ngane mechango. Gibi aseme mechanga bantu batike. Koko iro mwana primary yote tumechango toko kumugorre bigoro. Tanga tikashuri kene nyoma yaje. Exact. Mwana batande wate ano Kenya wakora.
ane sinya tanga ane sina nainde Mema no baba. ano akaire ngane sina to be sina le ndo pueda toma ndrenje njonyo le sina sergeant Aro representative Black Qatar. Tuesday Black Tuesday Oh. Black Tuesday Black Tuesday. Madinga ah tu madinga marundi tu ya ora kinje Black Tuesday Tiba jadi kaki. ah tanga to be senior benche senior ono to ngetani ko senior rende Exactly. Bia mimi ndio bila tena hai tanga kwa ndio Mkenya kwa kwani kwe eti mtu achangishe pesa alipie bibi. Oh, ni ulisikia wapi? Kwani hiyo bibi atakuwa wa kijiji? Hata hiyo maneno hakuna. Exactly. Boy. Rupa isabira da no Kenya. Aribu ya. To konyara woto weto kali mukungu yo ekera wakaneire. Exact, that is it. Idamkita tena, lakini hata kama ni wewe utatoa nguvu wapi ya kuita bibi mwenye amelipiwa kijiji ya Ngamokao. Na kibono na murangeria ta wisiri ucho kama kwasera nyomba na bara ko chukira wata ta kwisto nyomba tia bantu ba nyomba. Manya ndilikuwa nyomba ta kanga kwa kan tichombe sei. Respect yelita hiyo. maskanta hiyo. Maskanta hiyo. Hata yabona hata na utanga ya changiwa hata ngamo mwanamke atakuwa community waka ngatakuwa anashughulikia wanakijiji Hapa na pale. tuwe bima abungati watu wasangena barua iga hata ngamo Kenya ne sinya. Thank you very much. Ana mateke ndo kwa deka maana. Mateke na bata binti. Ajete. Maana mse sei kire. Esa si. Sayo motoro kwa mamenyo rato yi. Mabe ko nyari kana. Nani bugi mama pe. Bona kwane ke maene kikogoite. Kego usibara kego sibo. Abere go by the way. Life is dynamic. It keeps on changing every day. Tengo tanu kurwa. Time to time. Okay. Taje ngana ya wengi ya. Igoro ya Endeyons. what the thing give up. Kwana kende yons. Kwana kende yons a piece of advice actually. Now Black Tuesday. Esa bulindo te tengo ganda isiko yege to twa te topic ya lero. Makana ye nyomo. Kuko ikiri miaka bro. Ene se bere ngene tano ijesa buna nyombe na 24. So tete go 24. Actually kuko ikire 25 years and above. Plan to marry. Nyari musubati bantu na bange. Kuna akiri mata bale bako consider ngaki mucho yoko genda. Kende ke karo ge isai. Sei te karo banero te ko nyomu mucho ke karo. Takiona otherwise is a friend of mine. Akanyoma. Kurwa somochi bata chikoro. Lakini soba mbabu atikenda. Actually nyasa mbali bara banye story. Otherwise asanyo makorwa abantu abana batende bali sana. Mbabu atachikoro chikoro. Manya thank you muga koli atebete. Wachiro mochi motaka. Wana ntake tuko kunusia kwangu. Usibatire kama tengo kanyora chene. Wana ndo mugoyo. You are my friend. Yes. My friend. The moment you go use an alternative you go do siga. I'm gonna commit a suicide. Which the way wait. Iseka ihugo akaenda kabuli chibesa kurwe bengi asibyo muchiulia sasa soka akateba katinta getio mwana ache guchandika ngo kita gitoko teba mabire kuba iwana nire batige akiro nyumota getama sikani edi bomoraka na maskani yoka miaka ko wekatati musubati yasana nabira basa ko kobere bikomba singecho abantu bakomanya mu iko 25 gochigore bahanga ko ibanga 25 actually wekatati omura ebero mweli miss ati mate otherwise incho mate next year na ikirtati pecho ko korale kirege mwana na demo mwa garati nyande ngamo Kenya no mondomia na ule ranch mongwade ya ranch njongo kwa ayoko njongo kwa ranch ya ado moto tine sinyo kito no tine sinya ade sinya njongo kwa ranch ranch corridor bara bata bire ko bara ba ko ranch ni njengoro kini ego eta samo ka makanyora through you there is a channel asanta bantu ba minto yasati kama seri mwezi kama no mondomia wai wangu ni deni kidai kamna echina mwanchu muri na boygo mwanchu mutisi mindo chenge chigo irege chonsi sanganga mona icho mukenya tabiringa byasale bitakora biki tayo mo tomo Kenya ko wada yeke maena era ino mucharu buka bwata ino mucharu tu bwata bana njira to jetera mangana mange by the way njiro mukenya to wetera mangana mange sana ako bantu buka tikunya kubisa muntu engo dege maena ko ngito ngite 07532418 namba ichire ni nchego iru mapema
kare ungo biasa bya umbire bi AGR family. Hello. Ana mo gitutu. Jomo nyene. Sado kyochire. Sado kyosokira kurwa. Ochire. Imoro. Osokira kocha. Nata dame ndaka fori weta kini. Lika ko begerwa maje. Iganya yeji dispense mugaka. Nako yuda. Litangani eni akerenga kati. Ata we myaka 3. Kinda duko kana 35. Eni akanda ko sana ron tat. Kwa na ngala video timba ngita. Wana tikangi ko mojada. Wana to ida waka ni rukiombe. Yes. Tikandi tangani nda tewaiga. Ditangani kana no. Yes. Eliya. Yes. Kisababu niki. Kuna sato kiatewa. Wana nyinere nyodani oyo. Oyo muga bideli mukara temo mugo wordoro. Hono manyeti. Mukawa garwa munyomere. Umata ga nguru jumu swati ngera. No mata na ngura tege tandali tangani. Yes. Nege tandali nge bwato moy. Yes. Na nili tangani kerwa munyomu mena tunga abu suri kere jingere chonzi. Omo safi. Akoi borere. Ako kiniri gesapu. Yes. Ina no kwa. Onye kwa nyore gesapu na wago wikini. Watu waru kwegena. Yes. Wana karwa watu waru kwegena ili interview sinoma tena kwa vikira ni. Onye kwa ivoire. Yes. Kali abaibuli ba mukaba watana to wakane kende. Kuma to ko ire ngombe galia. No ku appreciate watana mbia mono muandelete muiseke. Yes. Obeire ngina bana. Yes. One besiye onyingo takawakana na ale miru abana bambwati. Ikonda je videli simwana na videli. Mbwate sabali gete. Nikonye kiruisano. Yes. Nyende so Kenya moteli ko kiruisano. Ninki ko iraneri. Yes. Nyenda mo ngali na. Ngori mori bitene zobere. Iro. Yes. Wono muswati ukeraro lili kwega kirera takumanya mutengo wa sabato kurengo wa sabato videli. Ayo kama tena tayo nyoko. Next week Sunday. Sina nyachogo no onde. Yes. Muswati tuaro kwege no mayana umuntu nyono tano musaja nkuri yale. Kero ko irero musaja umukubu uri awo usika. No mwaka taligo korano ngayo wakanirwa. Yes. Bono lakini amanya ngwa ko umutango wakanirwa hodana na inju nda onye basaja bako jana bako change paka wakana mujiseito. Na mbore mbako change idige karo. Asante sana. Bono lakini hodana umusaja. No wekarakali umusaja no kuri. Yes. Onya baibuli bako gakire batenga yakinga kinsinini. Otune no ni kingo ko ibiri kikonyoni bikitu ani tuoni ko wayoka ebikitu bikonyoro ga biki ngo ko ikomi atemi temaga mori agambo. Asante sana. Tebi ninara nyotani na akamori na gambo ate ebinde mbije kurumaya. Asante sana my brother. Aina yani. Asante sana. Usingizi wangu asinchiringa mne yo mwanchu mulina bego mwanchu moto ni vema kuchangisha pesa ili kuweza kulipa mahari to pay dari. Ni vema kufanya michango ili kuweza kulipa dari ama ainanga heshima. 5324189 kwa ngamo na inche karunge birangeli byao. AGR FM hello. Hello AGR FM. Hello. Yes. Yes. Omwana wa gatutu Njomo nyene. Oyo no wangi millionaire kwa sense kwa Qatar I was representing you the other day. Oh, ndo wabanekiga. Kai waneli yogire yesi miao kidogo. Maybe ne ndende nyumba. Kwana bono.
Hello. Umbwadete. Yeah. Onyo ngonyete. Nare ko teba iga. Yes. Omundu bigega ate kanet oyo. Uwenjo ya matunda ao aje ko mwenye uwenjo. Yango wole ni ko yepininga to kila kodenda yange ri ko leire. Oke ndabo jange 5 lettere. Mambio jonyore na turi bugu amagoso ndakora. Amagoso akyo ko betware tatuensi. Omwana lo betut. Munyari ba okwana abantu bale bangayi. Bali abanyari bana bangayi. Ai. Ateri kwenye kwani tigaka. Kwani ndio nande banyi kubuja. Igo munde cyande anyome mukaye. Kali ngatumu jange go munyome. Ina maboko. Asante sana my brother. Ngagete baba kina Naomi, baba kina Christine Ken ku kata. Yes. Awa Agnes Tony bambura tiba na kwani. Asante sana. Otuwa yali kwigi yo mwana nto. Ndugu asante sana nari tuligia. Kurchinsemo cha Qatar. Nyorangere ni eniga so andon 0753241889. Andon spia soberete ensengima. Abo wake na monya koko kusangamo na into century ya beneki mu mwanchu murigere. Nabo yigo mwanchu mutegere baba gusi global. Kwa biga sensema ya WhatsApp. Nabo yigo kondangere wetera 07 16 05 9823 abuna sensema ya WhatsApp karunge birengeli yo sanganga monanche asensema ya WhatsApp raboko ndangelia wetera se namba yesi miyure 07 16 05 9823 abuna sensema ya WhatsApp ndangeli karunge birengeli bya umbuya kuri yo mochango eliwokana enyomo gose dawari gose chiombe mbaro bante ibakuru ranje anche kwa ranje tinyerochia tena najiuliza asenchene kama HMS mecheka sensema ya YouTube nechinga kima kindly ndikira ujumba sensema ya YouTube Aileen Nyanduko kenda tena sensema ya YouTube atanga I agree with Omo Kenya I agree with Omo Kenya I agree with Omo Kenya kama sensema ya nochi ujumba jina nechinga sana Nochega akuru kuna Moriri without na Edwin Ratemo umeongea kama wanaume 10 pewa soda kwa bili yangu. Akuru kuna atana second you asante sana 0753241889. Karunge bilangeli byao Edwin Ratemo ngaki to tigana pi live starts are voting ngoterore. Ejara family. Hello. Yes. Ndebuya. Na Mombasa my brother Edwin. Mombasa mbiyere. My gorona getia my gochia semuri mana nenka manyoransa ari tiaro oche neli. Yeah. Akante bimbuya sana. Ya mona ko ko nyantia. Tumyoka so mjadala. Ona abu aso mumuro to tangirwa ma ko nyoma oni. Antinde kitariya. Ndian na itajira na yino aka mori ya kwa ngna aba bori barum se kwende a taidwane maskani go jara bo ko bwe pero wole to mo kwa na manya ti kwa jangere to ga ta ho sika maskani ta ho ko ko mera no ni to mera ta ho ta no ni ta ko indimento ono ikai takire karaita kire pero mañana llega a cañola también acaba kamori na acaba no en ndera hapo atawa tena kamori yes como que no ya toka que ni ona nda pero ese familia yenyewe yes na wewe ama no wa kwa na auto na maskani lakini karo tangirwa na yeye ngone kwa kwa nya to kwa ma oro to kwa ma kwa ni muntu yo ya sabe ya no Ati muntu kabwa tamoko kabata magurao nyaro kore gakia twei chande. Asante sana my brother. Ndia mungu. Asante sana. Inamba isi miere 0753241889. Kulina wako ndikira ujumba sensemo ya WhatsApp kwa mwananchi asenchera yeye masemo. Mwana baba getutu asenchera yeye masemo. Unga kirisi mia sensemo ya WhatsApp asenchera yeye masemo. Wetera 07
05 98 23 0716 05 98 23. Chudia konte binga mimi sioni kama ni poa ukifanyiwa harusi ama ukichangiwa pesa hakuna heshima. Asante sana Madam Judy. Adego itrasiri diteba ku Global Radio. Ndocheka yako kuna mo Kenya, niambie ukweli kama haukuwahi changiwa. Mo Kenya hakuwahi changiwa by the way. A young millionaire twakwanda manaya sinjera ya masemo. Hata yanga ukikula matunda yako, kula kifyako na usingishe wengine. A true story, asante sana. Akuru kuna Eldam Kitata kama kambali na hayo maneno. Bora uwai, asante sana. Edwin Latimata na live stats at 40. Kenya kuenga ina second deal. Asante sana. Parents should know that better stay with peace and love than to pay dowry without peace. Asante sana. Ebino bibirenga ndo chenga bigenda takurweru ngwa mwancho muri ngenda mwancho mutagarari. Usawo yo nigati anga nigarense kidogo na ndate abona abayiboli bamukaye gusoma urugyoye ni wa mutenganya ariko bagako bakende obayibira nyako bagako bachangira abayekende usabarike kibesa abayekende ona kuboli na ki is it right nere buya go changiro kibesa wakanero mu rugi inamba esimere 0716 059823 deka mbwate kana jideka isano naye mochoka nyariko bankurwe enso ase round ya bye ikabuka karunge biranga libeno ngakiranga simigo chamaiga asenchire ngamune yo mwancho muri na bago mwancho matagarare bali bako ranch mu madese mako ranch. You know yourself, I don't to announce. Kirongo na gore lunch nkwana gore Abuga Hotel. Asa Abuga Hotel no toka se pale ko kisi ko genda nyamira. Barabara nsaba no konyora Abuga Hotel. Ase nchire ase nsebe ko kuna Jogo Children's Home. Musese nsema ya Jogo Onsaria, ase nsema ya Kisi Children's Home sabo no konyora Abuga Hotel. Abuga Hotel yeba chindagira chinya chintononto asa magoli ya lenseke maika Abuga Hotel. Konyora chindagira chiao ase amagoli ya lenseke. Birenga bya ombere bya senchira ya bwango tuwaji deka isano choka. Karunge birenga bya 532418 karungo birenga byao yao changiro kibesa wakana edawari gose teribuya.
kando chenga nigo chiko minyoka kigima Irina tauna the burden is his, wacha afanye kazi ajilipie kwa heshima ndio itadumu. Asante sana Den, asante sana. Hata yanga niko hapa la asante sana. Umroto kama tabinga tikapambane na hali yake, aache kuingisha watu wengine wenye wamuhusu katika mahusiano yake, katika ndoa yake. Hauwezi kuwa unachangisha pesa ili uweze kulipa mahari, haiwezekani. Haiwezekani na haiwezekani na haiwezekani. Utafinyiwa. Utafinyiwa my friend. Utafinyiwa. So kama utaki ufinyiwe, kama unataka heshima idumu, kindly chifanyie kazi. Brother, mimi nakuahidi kwamba na kuhakikisha kwamba usijaribu kuomba what we call mchango ili uweze kulipa mahari. Kindly cheza kiwewe, fanya kazi yako, cheza kiwewe tu. Hayo ndio nilikuwa nayo siku ya leo. Tukatoka na sema ya bye ndekambota kana mirongo ibiri chonyanko bagungurwe mbeo bye tawe rero cyangera lakini nata yichingerera tikanda igotumyo kan sema ya Facebook live, tumyo kan sema ya Facebook live, tumyo kan sema ya YouTube. Asante sana kina Morini Bitutu barabara kan sema ya YouTube na barango mura the padana akina Morini Bitutu Elda Mkiuta Dervin Kerubo akina Milda Ubira barabara kan sema ya YouTube Devin nyote kwa pamoja akina Young Millionaire barabara kan sema ya YouTube, sema ya YouTube Mwana Ratemo Mwensi Pipa ito mwana sema ya Facebook